Namar P1 nanti P1 dah kejengit Dainem Don Pisa Dainem Nadu tu kesni kasau tarik P1 ngasuang ngan file lumination ngadang mutang kendian mut Henry dah kejengit P1 dekiar hajar lagi kali giwan barki paiba lek hamla nyosho deki pau hajar Dainem P1 dah kejengit dong Takarau no ipi kadap kemensi mahabangai ipi ngani ngasakan mau ikajing keren jong mahe bawat jule business ini kam le beda kajing pet syakri hok yaki pait ba le ba yukup siliang usam siliang uduk usuk takarau ngawan ni kapor ano ipi ngadap da kajing kimen nomor balai don mapi pait ba ringkan lang banga firmau i mahe Mo, ibaju keren, ibaju sulok, ibaju hikai. Nasoi mahe omdei tapi dei tau kunyi jonga Henry tau nong hikai, tang jonga Henry jong boro, kipai pa jong kasoyong konstituensi. Ikamau di mental ar panai, dah sudah dah bhagar pauterik, kajing klan no jongi. Henry em ke kerteng sa kanam, bar menta ke khalai terik ngin penim ke kerteng sa kanam. Dei ne mi mahe. Ini kapur pi iwe hadian iwe ia mele kibayeng bat kidong keren haswa junga kipeni bet ya kajingit ya kabade ya gari bat kajat benrio baro hi kamoto kajongi ke parti rilum jungi parti UDP jungi kabade ke parti bom kiyeng bet akan nong rem gari kajat benrio jungi ya uskiam bet Nang amyo sio giwe ki parti benong kumta Henry ke parti rilum jangi parti UDP ke yang be hanong rim e jadri yo jangi tarau ni kapor abang wan ru sapi ki paiba ki kalenda sapi ki poilet nado tu taposi open scam yang atau kandidat jangka parti UDP ngilai itu kalenda sapi bat kamu tu jangka parti hande po soyo konstitusi ngiong nginyan daga jingin bat kejingin nginyan daga jingin bat kejingin hande kapor habawan ni kapor nganong ipi ngawan mat persutu mat kentho yano ngam kwa bat ngam nang hiru Henry nganong ipi katkum kajuk katkum kapor menshwa kalong kumno ngingim tip Henry menta ki samla kelayastan kinong soyong jongi ki padba baye jogonong soyong konstituensi ki aduai man lakasngi ki lakwa menta daunong tawan denem tang mandai tau nong mi khmat unong mi khmat uban keren apo assembly denem unong mi khmat uban ra ya ka shon uban keren apo assembly nam ta jong phi ki samla menta klai nang la start kim yo kam yo jam ki samla go ki jinge ki pet ki bitar ki pet UMLA ne unong mi khmat hante apo assembly ukren kumno ki kwa ki ai ki ba kham dhatam nam ta jong ki pai ba baro ki phai khmat syate ga legislative assembly ki kwa ki ai ba pher ba bhatam banwan namta ban thao ki ai ki ba bhatam namta kari ka jai ban riu jengi ban namta ka jalla ka jongi petang gi belru ki ba pher ki subject ki ba pher ngai kum kani ka subject kabalaya keren hante po ka last assembly session siapa kani ka rules policy kiniru kani ka subject ka bakraw tang ha ka way ka session ru umla ban pendep habrano siya ka way ka session kani ka subject ka bakraw ban keren Henry don kame ki pro jabin ki ban keren tang na way konstitusi Henry nang nina soyo konstitusi la don kamu no mi khamat uban keren ya kani ka subject ru hapo assembly ki samla baro ki pai khamat namar keleng abang ayan layo ki message su ki ba pher hanga
nakaway konsensi kyang lasya da job mafi bapo sa currency sa panginigiman paper sa currency sa pang ILP sa currency sa pang roster policy sa currency bapo sa pang ka UCC naman kisam laglastan kilai ham syakmat banyi giwe namar gila kamnang kamstan kipni kikme kikpa don kame yanu manta banpa sa assembly taraw nong yupi katkum kapor ngi miswa por kajok miswa ngim tup ka assembly galong gumno handreg mentang lai ilet live coverage hapo YouTube Facebook live coverage ki barakhay ngi kino kemale ki bakran hapo assembly ngi kino kita kemale ki busyuklan kiti hapo assembly ngi tu kemale ki bayo thia hapo assembly ngi kemale ki bakhlong edmod hapo assembly dainem tagara ngi kino soyong ki bostan bunwan nakaway kanong remanong ngin chuan thiet handray da poy assembly ngin chuo thia dainem nginom kwa kamta namar manta ngi kinong soyong ngilakwa daubri ubakren hapo assembly ompang machuang menangkan pareng kira pun kentho yang utama master degree ubanangkan pareng nganong ye piban pa assembly don kame tang menangkan pareng dan kamu beriu upadon ke idea ideology is more important tin parengong keren pareng la pandang nu la pandang keren pareng Henry kata ke idea ini panlong ikino nu kian kibel kibla berat hapo ke floor jaga house la don kabet pin polish yaki batan bahatam namta jongno khamtam namta kasnong lajong namta ka konstitusi lajong namta ka ri ka jai penriu namta ka jala ka jongi omtak ma syukran rengla thaj pan karan ngano yapi ngala kwa pen pau batni no da kam chemno seo khallai trik pagarau no yapi nginya yeng skementa satangar tayo no yapi satangar tayo nginya isya ngai gi pai ba kat kalit man la ka jaka no yapi ngia sa tumni kiwan pen bie jengi hamal la ka jaka kiong ilet sate sawe ke area kiong gani ko ke area am don briushu ngilet sapo dingi kiong se soyong am don briushu ngiwan sene sarang scan kiong sne khandai kan taj am don briushu herengi ngi peni beda kakam om don kam ban chukren ngano yepi ngawan ni kapor da kamersim kapor snuret ngi la persang yu xmle jong ka soyong konsensi ngila yui utray gamno Henry nga nong yepi da kamersim kabakhya kamersim ka bosret ano yepi ngawan ngan pan yepi tagat jara jingkershan ngawan to ailat si yang nakaliang ka jonga ngaw yepi ailat yang ailat ye batu yole si batu pipen jobe batu penta yole si ngatri khambha manga yole si pipen job yang ngakam keren bha manga po assembly dainem yole si kacing job ko jonga kadai ngan lejat po assembly la syai kadai kacing pet kesiu thia ai kiwi wi ke mele jong ka rilum jongi ne rilum khasi nyimput ublei basta belei long election menta nyimput ngiralet ban phai ka sarkar nyimput yun jala syai dainem yole si re job apot job ka UDP nang ni kadan kanjikala nyimput ublei basta nyet pi kumbaria ke mutu jongi nya da kajinget dainem nam kwa ban kan buon henry nga kwa ta ban kan nya kajik sisa ban wan hanne ban kan tho yano no ngi ki prengi tip khamba ngin kan be kajik sisa kajin kan ka jonga ka kwa bet ayu ka kwa ban le nam ta ginong soyong hadin na job mga kumoy mali jongki karoi ka par no yepi kadon kamme ki don ki office paper ki department paper ni po soyong konstitusi mano po wara igini department paper ni po soyong konstitusi mahe don HDR lingdo bam kwa do ruble ngiken mau gi mati jongi sansnem layai
kidangong wek semeli utrei ngambe ngam kan tho Henry busong syutrei ki menteri office ki barbu ani ki department of fair ki turu gili trei Henry you can pile pre halor kata kajing trei jopi ladon kami katkum kapor ngila persong Henry kinong soyong menta kila kwa ban persang no dawe dainem Singapore no yepi ngasno banong yepi kumni ba haka shipotorik nginyele ban thap ye kabut haka khalai terek kadai ka lucky number jo mahe ngila jaw gi umat abor hapor baklar mahe kapena lukhi yangi menta ban presita marsha dainem bangi kwa palar telet saka shipotorik banyon tu budam Haka parti habudam jaga simbol jaga bom barha khalai terek yekini umat bangila jauh ngila kwa palar ben perkelano si umat jang gajikimen ki umat ki jongi ngi kwa ben perkelano samol nai khalai terek dainem kajing job pi penjob yang ano pi long ko penjob ye mahe dan HDR ling do bam kwai hadwar blai im ka kerteng sa kanam bat kajing job ko jong ano pi kadei kajing job pi pai pa jog soyo ko sulsi ano ye pi ni kapor nga nang ni sa kman ngan pendu jaj no kani ka bong tin pareng capital lai ne nga Nginya ben no nang ni daga kentin menginang mangi batup jongi mayale mono yele mangi kene election menta keleng ayan ngasutu mo pi don kalawan nga khamtep ke pi ne magalong meeting area ni hande pi wan ni daga jingi now kikeli menta shano le batup shata pi wan bur Umdan bayang punyang, umdan pisah ngiai. Henry Piwan dekat jingin. Nginya Islam, nginya pensai di kumni hadu ka sipoterik. Kilaban wan dekat nono kapor, kiang laban day kapor sarkar, ne kapor pisah. Henry dekat jingin te laban thiet. Dainem, akan mau ini kay kintin bakran mahe no ipi. Omdon sbai, omdon pisah balaban thiet ya jingi jong pai ba. Dainem, padu no besyat ya jingi jong pai ba. Dayu wengkang shalangmat. Dainem, umahe ngasno. Kumbu keren yang bat kumbula juhi kai yang bang day ban set ya jingi jong pai ba. Bat kadang doni kajing no senyang hi no pai ba. Jure election mahewang. Menta ki pai ba ki senyang. Ngana ipi ngadan kajing kermen. Mangi ngadan kajing kermen. Dainem. Tagarau ginji teli gawe gasur. Nginya let hakas fotorik bat khalai terik nginya shat kemen. Tangini gintin kublai sibun kublai si ajar go. Bat nginya perta air nginya